Ana van gahai bingli pangshap mi, kala yang makhalei bingli pangshap mi, Isaiah kapik sang hangmadi tuicha makadachiko. Remakeup ta achuri kamdaya pauping. Cheribam Security Convey ambush limia ka satsayar otsakchi state wikatani direct assault kasana da decisive action queera law enforce sapulungra kachipiran ngahan ka haira. Modi Sarkar ka kutumawi cabinet ka zip kare bamayra cabinet portfolio ngayon tada Amit Shah na home, Rajnath na defense, Gadkari na road transport, Nirmala na financing babamra jihayra. Lekyang achur Tangkhul Express wipau Wungramphi Ngalung inapami dalei pauping may sign at nanangarumsa. Cheribam shung security troops convey ambush kasa shokta ang ret achon tangwi eina mataksang maleitura. Ambush kasaji laijang ku bam NH37 kotlian ngalemli ayang motor kashokna. Convey li kazang police driver marang tem achest. Li Amei na kapseda Shija Hospital Langoli Wang Ha Hawa. Sadzi high driver chui aming bobo talag hoda zingum makada chishet thanga ngaram Bishnupurwi mina. Atek sajili awe kaishang ni kapkazanaji. Bawadi shuda Chief Minister Ambulance signature pamli wa kavai wuivang kangaran sada awe security convey china rida churipam wawkita zat kasanaji. CM na district chui kashok zang bayang sang kavai da NH37 ni na chui bamli security maling mikhavai ngaran hai kasana ka china mashap tura. Ayang utor ambush kasaji kuki militants li pendale. Ay dibaw taka ayawi otshot chimang maning na kuki militants na chui district abam ngatatay tili attack sa marmay hierarchy. Ay tipaw at isyoda at chahon ngaya militants na Leishapi Bridge sa kayang mikhavai sai la nganukaram ngalem ni khalei shima ka may thot mi hawoji. Ngaya pung trada aka makai shikali militants ping na naumi round tara kashi kapshok da jeti rot ngalem makha bastiwi mi ping kang achieve sa kuyeraji. Atum na harinakarwi tongla sa kakayang miyawo da pao jina hanga. NDA Sarkar gatar sem kahai moti with term kakatuma cabinet li PM zangda minister portfolio ngayarta kami pongmiera. Indian Express at hishuda cabinet li PJP makada mati DDP khani janata talwi khani zanga atumbingji DDP ginjarabu Ram Mohan Naitu eina Jandra Sekhar Bemasani JDS HT Kumaraswamy, JDU Ramnath Thakur, RBIA Ramdas Atwali, Shiv Sena Pratap Jadev, LBJ RV Chirang Paswan, Hem Chidan Ram Machi, BJP Makadamati, Chipingjia, Narendra Modi, Amit Shah, Rajnath Singh, Nirmala Sitharaman, Nitin Gadkari, Arjun Ramt Mekhawal, Sarbananda Sonowal, Suresh Gopi, Hardeep Singh Buri, Ranvit Singh Bitu, Piyush Goyal, Raksha Khatse, Dharmendra Pradhan, Pralhad Joshi, Bandi Sanjay Kumar, Harsh Malhotra, Shripad Naik, AJ Damda, S. Jaishankar, Mansukh Mandavaya, Anishwi Vaishnu, Jitendra Singh, Shifraj Singh Johan, Jyotiraditya Scindia Hibingina. Modi Sarkar Gatari Cabinet Kazip Kare Aya Pamayra. Portfolio ngayarta kamil pau atisyoda Nirmala Sitharaman na financing babamra. Shifraj Singh Johan na Agriculture Ministry. Hemwi Jidan Ram Manchina MSME, Monohar Lal Khatar na Power Kala Housing and Urban Affairs Singra, Amit Shah na Home Ministry, Rajnath Singh na Defense Kala
Nitin Gadkarina Road Transport and Highway Singh Babamra. NDTV Pau Atishuda Prime Minister Zangda Hangshini the Kani Minister Wing Jaili Tumrana Cabinet Minister Tumrada Trugna Minister of State Independent Charge Pangana. Chiribam Ampush Ochotli Chief Minister Biren Singh Nangahan Gada Gurungkung Kahai Pekar Quira Jair. CM we advance convey teamly attack Samaramli Biren Nangahan Gada Otsak J State with Katani direct assault Kasana Jair. Biren Nakahang CM Ot Ngurut Ngasahauta and a BM with swearing in ceremony Kazang Kahaina. Ka Delhi Shong Kahai Salala Manipur with situation Munlak and a monitor Saya Gachipiran Hanga. Ana Churibam we meeping video conference in a Karajan Kasala Sampangaji. BM we ceremony Juwitili CM Gate being Bam Salala Biren Churibam Li Vayang Rada Takta Ungaurada Awekacha Atishoda District Chili Rara Gachi Hanghai Kasanaji. Janning Zekavai reader what kanalila Mukwisang Turagachi hanged Ayin we rules that Nakavai decisive action Gaquitar Kasai Regachi Piran hang. CM Biren Nakahang Janning Zek Ningjangda Kareli Shorkana murder retaliate Masamana Kara Atum attack Sire Atum winning the state machinery Malay Pening Kahai Chatna Gachi Piran hanga. Ara Sakaran Sahara Shokahai Manipur CM ni direct attack kasana jaira rule of law and force sapulung regachipiran hangaira. Chiribam li shokta khalei maram li shorkana matada mayang sang mitua gachi hangda chiribam liva moti wi maikaya na kachang me haula ta imagi meirana makamaya pongshokair rod kamarat na maichui da khalei chiribam state issue he address masala CM Biren katan shorkana moti wi election maikaya kamayon li kachang me hawa da imagi meirana makamaya pongshokair Juribam we maramli Yankai Miawada Imagi Mairana Manipur Governor Anusia Wiki, Chief Minister Biren Single State Cabinet Minganing Bindi Ningyang Moko Pongshoka. Braska Zip Muhote Imagi Mira Convener Tokjom Suchadana Kahang. Juribam Nirot Kamarati State Shorkan Security Measure Mapung Pada Mokwi Kami Wuivang. Braska Zip Chili AMKIL Kal Delhi Manipur Coordinating Committee with Women Committee being the Ungzanga. Yarilingak mikhavai the Central Government Indian Army li Chihosangaka Security Force na Ramnauping Atumibam li Mangak Mila Wuivang Ramnauping ni Kwishokhaukala Kachi Suchatana Kangahan Sai. Security Force will otsak Chikukili Michang Kazang Chitaya the Imaki Meiran Hanga Atumi Rambam Chili Mangak Mila Chui Eina Twing Sakta Atumishim Tot Tami Kangsakna the Imaki Meiran Pienaira State Maichui the Leilaka PM we Maikaya Ringapa Mayon Kavai Chief Minister Governor Kala State Shorkawi Political Minganing Pingkaika Tel Hili Kahawa the Chi Avuram ni Legishi Yarilinga Kami Otsakla Kachi Imagi Meirana Kangahan Sai Suchatana Kahang Long Now Bing Zangda Tarakana Prime Minister Li Achakum to short Haukupokwe na Sampang Kangaina Ka Prime Minister na Rashungda Ali Sampang Kavai atam Mamila Leya Chithalala BM we Maikaya celebrate Kasali Wuivang Wazang Kalagachi Imagi Meirana Kangahan Sai Tolop Mihaura Gachi Tui Miuda Jenim Striate Nurse Association we strike Sang Samair Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science Jenims Borompatwi Trained Nurse Association DNA na Ngalung Mamyaka Ot Masamaragachi Ultimatum Miersai Nurse Ping Janatumi Simpangran Boda No Pay No Work Strike Sarahira Kasana
nurse ping jili kachang gutum kata witolop mamila later khalei na ji salary mami to the lupa khangachap na atum kala atum shumkur jotla ka hai pongshok ta atum na kagzana bi ni kir khu mikhavai nganing tit dalei kha atum ot kasana bi ngi mashunda khayashi palungra ga hanga Director of Jenims salary mira gachi tu miaira da atumi no pay no work strike hapta kang samsara gachi Association with President L Ranjida Devin hanga Drainers Association Jenims Tanbao atishoda mayo ina kaying gachang with salary ji hapta akwi adongli mihaura da Director Jina kapit ina tu miaira kala karam gachang with tolop achu with taik traditioni with tili miaura da hanga ji Hanghaya di shuda to lob chima mi shok aka atumu ot kasa ng samda strike kasa tarik trada jishat tang hawak rira dalei. Indian Shorkar Gatari Twitter, Kareli Farmers Wuivang Samida, Center Shorkar Farmer Welfare with Lee Ningsang Pongshokar, Prime Minister Derm Gokutuma Pungkavai doing shit mikhavai tili, BM Narendra Modi with Fal, Kare Shoi Samida, BM Kisan Niti, Installment Mishokavai Miami Hair. Achu hina BM Kisan Niti with Installment Trada Gashini Ngasai. Scheme juazingly 9.3 crore farmers beneficiaries layer kala installment hili lupa 20,000 crore shika mishok kahai naji. Chiwi fal shoi sa kahai tili BM Modi na kahang. Farmers na wuivang kapha ngasa kawai shorkar hina ningtong da nganing tit dalei. Shitata sata od ngurut kui kapo kui kare fal shoi kasali farmer welfare li kangsunwi Kasahi Chalaka the Moti na hanga. Rakara atamni farmers kala agriculture sector wuivang shorkarna mermi ot sangaya gachi Moti na hang sanga. Sikkim Shong Brem Singh Damang Gole Chief Minister ngapam kwi luyair. CM ngapam kwi kawai tuing shit kamyangaran angaye aya Baljor Stadium kangtok likwikaya. Brem Singh Damang Gole na Sikkim with CM Odbam Kapung Hinangaronda Kakani Ngasaya. Sikkim Governor Laxman Acharya na PS Damang Gole Kala Awi Council of Ministers bring oaths of office and Cesare Administer Samia. Achakajang state election li Sikkim Krantikari Morcha SKM na Paisor Kagahaina. Sit Tumada Kani we li SKM na Tumada Akha Kuina. State Aka Opposition Sikkim Democratic Front STF na Yui Kuya. Latlita Achuri Kamtaya Pauping. Cheribam Security Convey and Push Limiaka Satsayara Otsakchi State Wikatani Direct Assault Kasana that Decisive Action Quira Law Enforced Saplung Ragachipiran Ngahan Kahira. Modi Shorkar Gokutuma with Cabinet Zip Kare Bamaira Cabinet Portfolio Ngayertada Ningshiya na Home Rajnath na Defense Katkari na Road Transport Nirmala na Finance Singbabamra Jihaira Achawi Pau Hili Ngachangayra Pau Nganata Kling Tum Saikorali Ringapa Galakamahaya Zmiksho Ngasa Serano